Denis Svičić, CroatianSports.com, evo me u Staples centru, Los Angeles, Kalifornija, sa našim hrvatskim reprezentativcem, Bojanom Bogdanovićem. Gospodine Bojane, je li ovo vaš prvi put, tvoj prvi put u Los Angeles? Pa jeste, prvi put i poslovno i privatno. Sinoć smo kasno sletili poslije utakmice u Sacramento i već sutra idemo za Salt Lake City, jer kako i znate u NBA je previše utakmica, tako da se nećemo zadržavati tu. A kako si navika na američki stil života? Pa mislim, nije se teško naviknuti, iako je sve užurbano, sve nekako, brzo se živi, pogotovo u NBA gdje ima puno utakmica, dosta putovanja, tako da često mijenjamo gradove, ali mislim da sam se manje više navikao na život u Americi. Osim obitelji i prijatelja, šta vam fali iz staroga kraja? Pa dosta rano sam otišao od kuće iz Mostara, tako da sam se već navikao biti sam, biti daleko od obitelji, ali sigurno da dvije stvari koje najviše nedostaje su uvijek obitelji i prijatelji. Znam da si rođen si 89. u Mostaru. Kako si počeo igrati košarku? Pa košarku sam dosta kasno počeo igrati. Dugo sam se bavio nogometom kao i većina djece u Hrvatskoj. Svi počnemo nekako sa nogometom jer je najpopularniji sport, tako sam i ja. Onda sam kroz neke školske turnire i neke baskete sa prijateljima prebacio se na košarku. Pošto si rođen u Bosni i Hercegovini, koje si uvjete treba ispunjavati da bi mogao igrati za hrvatsku reprezentaciju? Pa kao što se zna, praktički cijela Hercegovina je hrvatski državljani, tako da dosta trenera iz Hrvatske dolazi gledati u Hercegovinu talente u mnogim sportovima, jer stvarno to podneblje je bogato talentima, tako su došli i gledati neke košarkaške treninge na kojima sam ja bio i ubrzo su me pozvali da nastupam za mlađe kategorije hrvatske reprezentacije. Koja je razlika između košarci u Europi i košarka ovdje u NBA? Pa dosta se razlikuje, kao da, ne mogu reći kao da nisu isti sport, ali stvarno ima puno razlika koje ni sam nisam mogao zamisliti da će tako biti, ali mislim da je glavna razlika i karakteristika je to što je znatno veći broj utakmica ovdje nego u Europi. A šta moraš raditi ovdje što nisi radio u Europi? Pa mislim ima puno stvari na koje moram promijeniti i koje moram početi raditi bolje kako bi uspio ovdje u Americi. Koji su ti bili idoli kad si bio mali? Pa mislim dugo sam, kao što sam rekao, igrao nogomet, tako da sam pratio stvarno sve što se tiče nogometa. Kada sam počinjao trenirati košarku, praktički nisam znao ništa, ali otac mi je bio košarkaš i kao svima u Hrvatskoj neki primjer nekog sportaša, radnika i uzora, svima je bio Dražen Petrović. Mislim, gledao sam neke snimke, ali ne mogu sada reći da sam ga previše gledao, nažalost. Kad si spomenuo si Dražena Petrovića, si gledao možda onaj film 30 for 30, Once Brothers? Gledao sam, stvarno mislim, odličan film i jako tužna priča. Neki su mi ljudi pričali da to nije baš prava priča o Petroviću, da je to više za Hollywood, da je Vranković mu bio najbolji prijatelj, da je to, jesi čuje išta šta od toga ili to falše priče? Pa koliko ja znam da je, mislim isto tako po pričama da je stvarno bio sa Vrankovićem najbolji prijatelj. Sada sigurno da je on imao neko prijateljstvo i poznanstvo sa Vladom Divcem koje se u to vrijeme raspalo i od toga se napravio film. Tvoj trener Lionel Hollins je rekao da trebaš igrati više agresivniji. Šta radiš konkretno na tomu da bi bio više agresivniji? Pa trenutno jako malo, ali sigurno da moram biti agresivniji, ali isto tako nije ni lako biti agresivan kada nemate loptu puno u svojim rukama, ali sigurno da ću nastojati izvršiti te trenerove zahtjeve i zamisli.
A kakve su tvoje odnosi sa trenerom? Pa mislim da su manje više dobri samim tim što igram dosta minuta, znači da trener vjeruje u mene i nadam se da ću kroz iduće utakmice opravdati to povjerenje koje mi dodjeljuje od početka sezone. Ali si se možda upoznao sa Andrew Bogutom? Pa mislim, upoznali smo se ovako na terenu, nismo se družili van terena, ali sigurno da je jedan jako dobar dečko, mislim, što sam ja mogao vidjeti. Ali se javili priča na hrvatski i engleski? Na hrvatskom smo pričali, zato jer vjerovatno zna da sam ja iz Hrvatske, tako da smo na našem pričali. Ali si vidio možda Rudeža, ali se vidite? Rudež, nažalost, kad smo igrali protiv Indijane u New Yorku je bio nešto bolestan, tako da se nisam vidio sa njim, ali eto, nadam se, pošto ima puno utakmica, pošto će imati još puno prilike igra protiv Indijane, nadam se da ćemo se družiti i vidjeti. Ali si mu možda vidio Rozi ruksak? Nisam mu vidio, ali sam čuo da je kao ruki treba to raditi. Ali imaš ti nešto tako kao ruki da te igrači ovako zafrkavaju? Pa ja iskreno nemam ništa. Nemam nikakve, ajmo reći, problema kao ruki. A igrao si protiv Clevelanda i LeBron James. Je LeBron James najbolji igrač na svijetu, u tvoje mišljenje? Pa vidite, može se sigurno da je jedan od najboljih. Sada je li najbolji, to zavisi od ukusa, tako da zavisi od čovjeka do čovjeka komu je najbolji. Koji je ako nije LeBron James, protiv koga si igraš da je bilo najteže čuvati? Pa sada, neki dan smo igrali protiv Houstona, tako da mi je bilo jako neugodno igrati protiv Hardena, tako da eto, mogu njega izdvojiti. Da li bi rađe osvojio NBA Championship ili zlatnu medalju za Hrvatsku? Znači, u svakom slučaju, u bilo kojem klubu ili NBA Europa uvijek bi izabrao prije Hrvatsku. Rekao si da si pratio nogomet i sve to, ali pratiš hrvatsku reprezentaciju ili neke klubove što pratiš, Hajduk ili možda Dinamo? Pa ne, pa pratim hrvatsku reprezentaciju, praktički sve utakmice. U nekom današnjem nogometu veliki sam navijač Manchester Uniteda, tako da njih pratim u stopu, a i manje više znam sve o nogometu. Ali koga pratiš u Hrvatsku kao Hajduk ili Dinamo ili negdje nekog drugog? Da, pa iskreno nemam neku posebnu, ne favoriziram posebno ni Hajduk ni Dinamo, tako da navijam za hrvatske klubove, posebno u Europi kada su. Zadnje pitanje, li vas ljudi prepoznavaju u New Yorku ili vas pitaju za autogram, za sliku kad izađeš vanka? Pa vidite, jako rijetko smo u New Yorku, stalno smo na putovanjima, tako da ni ne hodam previše po New Yorku, tako da nisam dolazio u takve situacije. Pa slušaj, sad si ovdje u Los Angelesu, Hollywood je 10 minuti vožnje, idemo ja i ti baciti oko onako po ure, samo da te pokažem gdje su sve te zvizde i samo ti obuci dres i onda ćemo ići ja i ti okolo po Hollywoodu. Ali može? Može. Eto, ništa, idemo ja i Bojan i po Hollywood i čujemo se, Bog.